Tabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 18 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira amwe mu makuru akomeje kugenda ba uyu munsi kuwa kane kwigenekerezo rya 18 Kigarama 2025 ku isaha ya saa 8 za muramba barani kwisa ya saa 2 za mu gitondo ikamanyora habere inama idasanzwe yahuje abayobozi ba AFIS M23 bakaba rero bakoresheje inama igamije kumvikanisha ndetse no kugaragaza uko bihagaze. Turaza kwinjira muri inama turebe ingingo zikomeye zaganiriweho, turaza kandi kubabwira ko MONUSCO kuri ubu yakozwe n'ikimwaro nyuma yo kunanirwa gusobanura impamvu ikiri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaraje kugenzura ndetse no gucungera umutekano mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, ariko mu byukuri ikaba yarananiwe izi nshingano. Mama 23 akaba ariyo icungira umutekano abaturage nkuko ro bigaragara. MONUSCO bisobanuye United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo. Gahunda rero cyase Major UN is peacekeeping for establishing kaba rero kuri ubu navuga ko yananiwe n'akazi nkuko ro byagiye bigaragara aho ro yatangiye ari Monique mu mwaka wa 1999 nyuma muri 2010 za guhinduka MONUSCO aho rero yari ifite intego yo gukomeza kurangiza amakimbirane by'umwihariko mu ntara y'Ituri ndetse no muri Kivu. Kugeza ubu rero biragaragara kandi iranengwa. Turaza kubyinjiramo turebe uko yananiwe gutanga ibisobanuro mu gihe mama 23 kuri ubu ariyo igenzura ibice byinshi birimo umutekano mu gihe MONUSCO kara akazi kayo kakaba karayinaniwe ndetse kuri M23 akaba ariyo ibikora nkuko rero igenda bitangaza. Hagati aho rero guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo akaba rero so itangazo rikomeye ryanditse mu Gifaransa gitoso yagaragaza ibiri kubera muri Uvira ndetse agasobanura na situation hari yaba ku baturage ndetse no ku mutekano. Turaza rero gusomera itangazo ntacyo duhinduye tubabwira ibiri gutangazwa n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo aho rero ari Metre Runganywa Bashizi Dédiée Kabongo wasohoye itangazo agaragaza ibiri kubera muri Sud Kivu ku ruhande rwa guverinoma ndetse n'icyo basaba imiryango mpuzamahanga. Turaza kandi gukomeza kugenda turebera hamwe arabana n'umutekano tureba impamvu mama 23 kuri ubu bitarakora total withdraw in Uvira. Tureba impamvu, turaza kandi kureba ibiri kugenda bitangazwa n'abayinga bagaragaza ibiri kugenda biba. Uganda yo yiyemeje ko igiye kwakira inama y'abakuru b'ibihugu igiye kwiga kuri AFIS M23. Kuri ubu rero bamwe bakavuga bati kuki ibi bibaye mu gihe urugamba rukomeye kuki bitabaye kare. Turaza rero kureba uko bihagaze. Hagati aho rero abasenga musengera abaturage bari wari kare urugamba rukomeye rwa kaze FDL rikomeje kwivugana abaturage nkuko eroko informazi zacu ziri muri ibice. Umwe yagize ati biteye ubwo biri kubera hani wari kare FDL yadukiriye abaturage rikubica abandi kuri ubu bakomeje kugenda bahunga w'imidugudu 5 kuri ubu nkubwira nta muturage no musigayemo bahunze. Turaza rero kwinjira turebe biri kugenda biba. Hagati aho rero abarwanyi b'abazarendo bahungiye Burundi kuri ubu rero ikijyanye n'imitimbwe cyangwa simbwa cyabaye imari kuko ro bazibonyemo imari yo kuzucomamo utubroshete biteye ubwoba. Hagati aho rero Martin Fayulu yahinduye imvugo kuri kumishikirano ya AFC ahamya ko amahoro arambye ya Republika ya Demokarasi ya Kongo atazashingira ku mvugo gusa. Leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo mukaga Felix Tshisekedi yimwe ijambo nkuko ro bigaragara diplomasi ikaba yongeye gusubira hasi nkuko ro biri kugaragara mu binyamakuru bikomeye byandika inkuru zicukumbuye za politique. Turinjero turebe rero nyuma y'ibi byabaye ni mu gihe kandi Tshisekedi Chiromba akomeje kugorwa no gusobanura amagambo akomeye aherutse gutangaza. Hagati aho Minisitiri
w'itangazamakuru yabajije ibibazo aho gusubiza abaturage amahanga akomeje gutegereza ibijyanye n'umutekano. Uyu ni Patrick Mujyajya. Turinjira turebe imirwano hagati ya FDC n'ingabo za leta ikomeje guteza imwiryane n'ubwoba muri Warikare, naho turaza kureba rero ko imirwano ikomeye ihagaze muri territoire ya Warikare. Ngira ngo rero icyambere ni umutekano w'abaturage. Mu nyemerero duhere noneho muri Warikare tubanza tubabwira ibijyanye n'ishusho y'imirwano ikomeye, mbere ko turi buze kujya ku itangazo rya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo agaragaza uko bahagaze ndetse anagaragaza amakosa akomeye 23 iri gukora ni uruhande rw'ibyatangajwe na leta. Reka rero munyemerere banywanyi duhere muri territoire ya Warikare ahari kubera imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta ndetse na AFC kabikomeje guteza umwiryane n'ubwoba. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri territoire ya Warikare habaye imirwano ikomeye, aho kuwa gatatu ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 habaye imirwano hanganishije ihuriro rya Alliance Fleuve Congo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro wa Zarendo mu duce twitwa Hula, Ibuga tugize groupement ya Kisimba. Amakuru yize bari kutugeraho ari guturuka mu nzego z'ibanze aragaragaza ko Fardc na Wazarendo bagajye byitera icyarimwe mu bice bigenzurwa na AFC. Roko information wacu yagize ati nibyo koko Fardc na Wazarendo bagabye igitero gikomeye mu birindiro bya 23 habaye kurasana gukomeye aho mu gitondo kugeza ku mugoroba. Ibyo bitero byumvikanagamo intwaro ziremereye n'izoroheje, byumvikanaga kuva mu gitondo kugera ni mugoroba. Kuri ubu ihungabana rikomeye ryatugezeho nk'abaturage, turi guhunga, turi kuva mu bice bitandukanye kuko umutekano ntabwo umeze neza. Ibiro ni bitangazwa n'umuturage mu gihe umunyamahanga nshingwabikorwa wa groupement ya Kisimba wemeje ko kubera urusaku rw'amasasu n'akajagari k'imirwano abaturage batuye Ihula n'ahitwa Ibuga bahunze imidugudu yabo bahungira mu mashyamba no mu bice bitandukanye mu rwego rwo kwirinda ingaruka z'iyi mirwano. Nyuma y'ibyo bitero Wazarendo na Fardc basubiye inyuma bava muri utu duce, gusa mu gihe cyo kwikura mu mirwano bivugwa ko bajyanye abantu 5 babashinja gukorana n'inyeshyamba za AFC M23. Kugeza ubu irengero ryabo bantu ntabwo riramenyekana, bikaba rero bikomeje guteza impungenge ku miryango yabo ndetse na societe muri rusange yo muri aka gace. Kugeza kuwa kane mu gitondo amakuru yavaga muri aka gace yemezaga ko bamwe mu baturage ba Ihula na Ibuga batangiye gusubira mu mihana yabo ifitwe na AFC mu gihe umutekano wari ukomeje kuba muke muri ibi bice. Iyi mirwano ikaba yarongeye kugaragaza ubukana n'urusobe rw'amakimbirane akomeje kuranga intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho abaturage bakomeje kuba igitambo cy'intambara z'imitwe yitwaje intwaro mu gihe hakenewe byihutirwa ingamba zifatika zo kugarura amahoro n'umutekano muri aka gace. Nkuko rero babigaragaza kugeza ubu rero bamwe mu bakurikiranira hafi bikomeje kugenda biba bakaba rero bakomeje kugenda bagira ibyo batangaza, nkuko rero bigaragara mu mboni za Martin Fayulu umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yagize icyo atangaza ku biganiro biri kuba. Ni Martin Fayulu yahinduye imvugo ku mishyikirano ya AFC M23 ahamya ko amahoro arambye atazashingira ku mvugo gusa. Nyuma y'aho barwanya ibihuriro AFC batangiriye gukura ingabo zabo mu gisagara cya Uvira ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Martin Fayulu yahinduye imvugo ku bijyanye no gushyikirana n'uyu mutwe witwaje intwaro. Mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 15 Kigarama 2025 AFC yatunguye amahanga isora itangazo ryemeza ko igiye kuva mu mujyi wa Uvira bari imaze iminsi 5 ihirukanye ingabo za leta ni y'u Burundi ndetse n'iza leta ya Kongo imitwe yitwaje intwaro ya Wazarendo. Iryo tangazo ryahise rituma isi yose yongera kwibaza ku cyerekezo cy'umutekano n'amahoro mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Umuhuzabikorwa wa AFC Corneille Nangaa yasobanuye ko iki cyemezo kiri mu murongo wo kubungabunga intambwe yerutse guterwa mu biganiro by'amahoro byabereye Doha muri Katari bihuza ihuriro rya leta ndetse na AFC. Yavuze ko iki gikorwa cyo kuva muri uyu mujyi kigamije kugaragaza ubushake bwo guha amahirwe inzira ya diplomasi.
mu mashusho yakwirakwiye cyane ku rubuga rwa X mu ijoro ryo kuwa gatatu yagaragaje abarwanyi ba AFC basohoka mu mujyi wa Uvira berekeza mu bindi bice. Aya mashusho yemejwe n'umuyobozi wungirije w'iri huriro bwana Bertrand Bisimwa wavuze ko icyari igikorwa giteganyijwe kurangira kuwa kane ku igenekerezo rya 18 Kigarama 2025. Gusa mu gitondo cyo kuri wa kane Martin Fayulu uyobora ishyaka ACTU kandi usanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi yahise asohora ubutumwa ku rubuga rwa X agaragaza ko adashyigikiye bizuzuye intambwe nubwo asangiye na leta ya Kinshasa igitekerezo cyo gushinja u Rwanda uruhare mu bibazo bya Kongo. Fayulu yavuze ko kuva muri Uvira bidahagije kugira ngo impinduka zifatika ku mutekano w'igihugu zigaragare. Yagize ati kwikura muri uyu mujyi wa Uvira ni intambwe nto. Amora Ramza asaba ibikorwa bifatika bigaragara kandi byemezwa ku rwego mpuzamahanga birimo guhagarika burundu imirwano, kugarura ubusugire bw'igihugu. Ibi byavuzwe ko byasobanuye impinduka ikomeye mu mvugo ye, kuko mbere yagaragazaga ko kudashyigikirana na AFC aribwo buryo bwonyine bwo gukemura iki kibazo. Iyi ni imvugo nshya Martin Fayulu azanye, iragaragaza uko umwuka wa politike muri Kivu ukomeje guhindagurika mu gihe amahanga akomeje gushyira igitutu ku mpande zose kugira ngo inzira y'ibiganiro ibe ariyo yaharanirwa mu gushakira amahoro arambye abaturage bo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nk'uko abigaragaza akavuga ko ibi ari byo bikomeje kugenda bikenerwa nk'uko bigaragara. Itangazo rikomeye ryasohowe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo naryo rikaba riri guteza urujijo. Ariko mbere yuko turijyaho reka tubanze tubabwira uburyo ki MONUSCO yananiwe gusobanura ukuntu imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo ariko ikaba isa naho yananiwe gukora akazi. Mu gihe ihuriro rya AFC rikomeje kubungabunga umutekano mu bice bibiri rigenzura mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, umuryango w'abibumbye uri gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutumwa bwa MONUSCO bwongerwe mu gihe nyamara umusaruro wabwo umaze imyaka irenga 26 tutigeze kugira icyo ugeraho. Mu gihe ihuriro rya AFC rikomeje kubungabunga umutekano rigenzura ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo, umuryango w'abibumbye uri gukora ndetse kugaragaza ko ushaka kuba wakongera imyaka yo kuba muri iki gihugu. Ibi bice bigenzurwa na AFC bimaze igihe kinini biri ku murongo, nta hohoterwa rikorwa, nta rugomo ruhari, nta rwakorwaga n'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. MONUSCO yo mu gihe cyose imaze mu burasirazuba bw'iki gihugu yananiwe kugera ku ntambwe nk'iyi. Igihe cya MONUSCO kizarangira muri uyu mwaka ku igenekerezo rya 20 ejo mu biganiro biri kubera mu kanama karoni gashinzwe umutekano mu bijyanye n'iyongerwa ry'igihe cya MONUSCO. Bimwe mu bihugu birasaba ko ubutumwa buvugururwa hashingiwe ku miterere y'iki kibazo muri iki gihe. Ku igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa 12 ambasaderi w'Ubufaransa muri Loni Nicolas de Rivel yagaragaje ko ibihe byahindutse, avuga ko AFC iri kubangamira ibikorwa bya MONUSCO. Yafatiye urugero ku mirwano iherutse kubera mu ntara Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi yarangiye igisagara cya Uvira gifashwe n'uyu mutwe wa M23. Ambasaderi Nicolas yavuze aya magambo ubwo akanama kamurikirwaga umushinga w'amavugurura ku mikorere ya MONUSCO. Yagaragaje ko inshingano z'ubutumwa zikwiye guhuzwa n'ibiganiro by'amahoro ku buryo bizajya hagenzurwa iyubahirizwa ry'agahenge bukanakorera ahantu hose mu bwisanzure. Bamwe mu hagarariye ibihugu byabo muri aka kanama banenze uyu mushinga, bavuga ko hari ibikwiye gukosorwa kuko bidahura no kuri kubibera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, cyane cyane ko waburagamo hagaragara ibura ry'amakuru y'ibikomeje kugenda biba. Abashyigikiye iki gitekerezo bavuze ko intego y'uyu mushinga ari ukugira ngo MONUSCO ije mu mwanya mwiza wo kuzuza inshingano mu bihe bitoroshye, bishyigikiye icyifuzo cy'Ubufaransa
cyo kongerera MONUSCO ubwisanzure bwo kugenda cyane cyane mu bice bigenzurwa na AFC no kuvaho kw'imbogamizi zituma ubu butumwa budakora neza. Abandi bahagarara ibihugu bavuze ko ubu butumwa buhagaze ubu butari ku rwego rwifuzwa kuko MONUSCO idashobora gukoresha neza umutungo wayo, ahanini bitewe n'uko idashobora kugera uko ibishaka mu bice bigenzurwa na AFC. Byasabye ko iyongerwa ry'igihe cya MONUSCO ryakitonderwa cyane cyane kandi rigashingira ku mpamvu tekinike. Bagasaba ko aka kanama kazongera kwiga kuri iyi ngingo mu mpera za 2025 mu gihe hazaba hari icyahindutse ku rugamba. Ubunyamabanga bwa Loni bwasabye gutanga inyandiko y'isuzuma ry'imikorere ya MONUSCO muri iki gihe cyane cyane ku ruhare bagira mu gushyiraho imirongo ngenderwaho y'agahenge cyangwa uko ishyigikira gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi. Kuko Loni rero ikora ibishoboka kugira ngo MONUSCO igume muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yaratereranye abanyekongo mu myaka irenga 20. Ubutumwa bwagakwiye kuvaho kuko bwananiwe kuzuza inshingano zabwo. Imitwe yitwaje intwaro ikava kuri 5 muri za 2 ikagera kuri 230 muri iki gihe. Imyigaragambyo myinshi yarabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye yagaragaje uburakari bukomeye abanyekongo bafitiye MONUSCO kubera ko ntacyo yabafashije mu gihe bugarijwe n'imitwe y'abagizi ba nabi. Hagati ya tariki ya 25 Nyakanga n'iya tariki ya 1 Kanama 2022 imyigaragambyo yabaye muri Kongo yose cyane cyane Igoma. Abaturage basaba ko MONUSCO yagenda. Nibura abantu 136 barapfuye, abandi bagera ku 170 barakomereka. Ku igenekerezo rya 27 Kanama 2023 Igoma habaye imyigaragambyo ikomeye ubwo abashinzwe umutekano barasaga abigaragambya bashinja MONUSCO kunanirwa kurinda kugeza ku itariki ya 5 Nzeri 2025. Raporo yagaragaje ko abapfuye ari abantu 56. Leta ya Kongo yasabye kenshi ko MONUSCO igenda mu kwezi kwa 9 2023. Perezida Kisekedi yasabye ko ubu butumwa bwashyira imbaraga muri gahunda yo gutaha bitewe nuko nta musaruro bwatanze. Byari biteganyijwe ko izi ngabo za Loni zari kuva muri iki gihugu mu kuboza muri 2024. Bizafasha amasaha 12 gusa ngo amashanyarazi n'amazi bisubire muri Goma nyuma y'uko ubuyobozi bwa umuyobozi wa AFC Corneille Nangaa avugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere ko amasaha 48 bazaba basubijeho ibyangombwa nkenerwa muri uyu mujyi bafashe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere. AFC yashyize imbaraga nyinshi mu bikorwa by'ubutabazi mu bice igenzura. Ibice bikikije Goma byari birimo inkambi nyinshi z'abakuwe mu byabo, ariko mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa kabiri zari zambaye ubusa kuko benshi basubiye mu ngo zabo. Kuko nubwo rero hari abavuga ko M23 yabirutseho ku gahato ndetse bamwe bapakiza batabishaka. Ibice bigenzurwa na AFC biratekanye ugereranyije n'ibigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Ikibabaje nuko MONUSCO itishimiye ibyagezweho na AFC kuko aba barwanyi bari gukora ibyo ubutumwa bwa Loni bwananiwe gukora, kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo nkuko bimaze iminsi bigaragara kandi binerekanwa. Kugeza ubu rero hari andi makuru akomeye akomeje kugenda agaragaza ibi kugenda biba byatangajwe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo. Reka tuje kuri iri tangazo yanditse muri rurimi rw'igifaransa, nagerageje kuryandika muri rurimi rw'ikinyarwanda, aho rero ritangira ari umutwe rero nkuko bigaragara ni itangazo bahaye umutwe w'itangazo rya leta nomero 70 mini akarongo kaberamye ko mu mediasi akarongo kaberamye sake akarongo kaberamye 2025. Impamvu ibisobanuro bya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo kubivugwa ku ngabo z'u Rwanda n'abo bafatanyije nazo ba AFC zazanywe mu mujyi wa Uvira. Guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo ikomeje gukurikiranira hafi hindagurika ry'umutekano muri Uvira kuva AFC itangaje ku mugoroba ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2025 ko itangiye kuva muri uwo mujyi ku buryo bwagombaga kurangira kuri uyu wa kane
kwigenekerezo rya 18 Kigarama 2025. Amakuru yizewe dufite aragaragaza ko ibyo byatangajwe ari ukwiyorobenya kugaragaza isura yo kuva mu mujyi bigamije impamvu zitandukanye zisaba isesengura ryimbitse, zirimo mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Imodoka zabo za gisirikare Jeepse zagaragara zirimo abantu bake cyane, ahanini umushoferi n'umusirikare umwe cyangwa babiri gusa. Itangazamakuru ryerekeye kuva muri uru rujijo kuko abigometse batigeze basobanura aho bagombaga kugera bavuye muri Uvira, aho batigeze bagaragaza aho bagomba kujya bavuye muri Uvira. Nyamara byari ngombwa ko herekanwa neza niba koko basubiye aho bahoze bari basanzwe za Kamanyora. Nyuma muri iryo joro nyirizina abasirikare benshi bagaragaye bagenda n'amaguru banyuze mu muhanda w'umwami baca mu misozi yitwa Kebwe berekeza mu misozi miremire ya Uvira bagamije kwifatanya n'abafatanyabikorwa babo aribo Ngomino, Twirwaneho na Red Tabara iri Minembwe muri teritwari ya Fizi mu mugambi wo kugota umujyi wa Uvira. Abasirikare bari bamaze kwerekeza Makobora bagamije Baraka, ubu baracyari biri ku ntera y'irometero 9 uvuye muri Uvira. Bafite intwaro zabo zose ziremereye kandi nta bushake na buke bafite bwo gusubira inyuma. Abasirikare b'abanyarwanda bo muri AFC bagaragaye ku mugoroba ku munsi wabanje hafi ya rompuwe ya Kavimvira, ntibari barenze agace ka Kiriba kari mu ntera ya kilometero 12 uvuye Uvira. Bikaba byemeza ko byari ngombwa ko ari ukwiyoberanya kugamije kugabanya igitutu no kuyoboza ibitekerezo by'abantu bo mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Bakomeza bagira bati mu gitondo cyo kuwa kane ku itariki ya 18 2025 Uvira hagaragaye abantu bashya bambaye imyambaro isanzwe civile batari basanzwe bazwi muri aka gace, bigaragaza ko ari abasirikare bavuye mu myambaro ya gisirikare bagahindura isura bigatera bitegura igitero gishya. Kuva kwabo mu nkengero za Kiriba gushobora kuba kugamije gusenya uruganda rw'isukari rwa Kivu no kujyana imashini zose mu Rwanda hagamijwe gushegesha ubukungu bw'intara. Nyamara urwo ruganda rwari ruri mu mushinga wo kongera gukora ku mbaraga zashyizweho na Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo hagamijwe guha imirimo irenga abantu barenga 300 b'urubyiruko muri Sud Kivu. Hashingiwe kuri ibi byose guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo iragaragaza ko guverinansi y'intara ya Kivu y'Amajyepfo iragaragaza ko idafite icyizere ku byatangajwe nko kuvanaho ingabo za AFC muri uyu mujyi. Guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo iramagana iyobya ry'ibitekerezo ryateguwe n'itangazamakuru ryo hanze hagamijwe kubaka inkuru mpuzamahanga ibogamye, kuko iri tangazamakuru ritagamije amahoro y'ukuri ahubwo rigamije gutanga isura kuva kwa politiki hatabayeho kuva mu bya gisirikare cyangwa guhagarika ihohoterwa n'ubusahuzi bigamije gusa kugabanya igitutu mpuzamahanga cyane cyane icyaturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iyo mpamvu guverinansi y'intara ya Kivu y'Amajyepfo iragira iti ihamagariye umuryango mpuzamahanga by'umwihariko umuryango w'abibumbye LONU, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, imiryango yose iharanira uburenganzira bwa muntu kwamagana bikomeye ibikorwa by'u Rwanda n'abo bafatanyijeho muri AFC no kongera ingufu mu kurinda abasivili barengera abazize ndetse n'abari mu bibazo. Irasaba byihutirwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bazo gusaba u Rwanda gukura burundu kandi mu buryo bugaragara ingabo zabwo nizo gucunga ibice byafashwe muri Sud Kivu zigahera mu myanya zari ziriho mbere mu Bunagana hubahirijwe amategeko mpuzamakungu. Irasaba kandi imiryango itabara imbabare gutabara byihutirwa mu kibazo gikomeye cy'ubutabazi abanyekongo bari mu nkambi z'inzibacyuho mu Burundi bategerejwe kwimurirwa mu nkambi z'impunzi kuva ku itariki ya 9 Ukuboza. Kuri ubu bakaba batarabona ubufasha. Gusoza guverinansi y'intara ya Kivu y'Amajyepfo iyobowe na Nyakubahwa Jean-Jacques Perusi Sadiki iremeza ko yiyemeje byimaze ibi bikurikira: kurinda abaturage bose nta kuvangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku bwoko cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose, kurinda ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guteza imbere amahoro, ukuri no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu karere kose. Bikorewe Ibaraka ku igenekerezo rya 18 Kigarama
Kigarama 2025 metero rungwa bushizi dédiée Kabongo umuvugizi wa guverineri niwe washyize umukono kuri iri tangazo ryasowe rigaragaza ibiri kugenda biba ndetse na situation yo ihari. Ngayo gukoro banywanyi reka dusoreze ngacu bashimire cyane ngacu bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu wodukurikiye bwa mbere tucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha Astra Vista.